I pozdrav ljudi, sa vama je Pipe Car i danas ćemo raditi base raid koji sam upravo našao na nekom serveru. Rekao ajde da igram malo, da se ne dosađujem, i pošto ima kitovi i to, i sad sam upravo našao base raid i sad ću da radim base raid sa ovaj glitch. Znači vidio sam ovdje ima neki čestovi i kola, kao što vidite ovdje su sve čestovi, tako da ću ja ovdje sad, umiremo od bolesti. Da ga pogledamo, da se nahilamo. Tablete sprečavaju stvar. Sada ćemo da stavimo merdevine. Ovdje. I ovako, znači ovako stavite merdevine i samo skočite na njih i opala. Bas. Okej, vidimo što ima. Ovo mi treba, pošto nemam ništa od municije. Ovdje ovo mi treba, tamo. I još protiv bolesti. I još protiv bolesti. I military barrel, eksplozivi i karče. Sve super stvari. Vidimo ovdje. Pa ovdje nema baš nešto posebno, ali ući ćemo. I još tablete. Ovo šta je ovi, su isto ovako bolesni kao ja. Eagle far, to ne. Tape, to ne treba. I još jedan liter, čekaj, ovo će da stripujemo. Čekaj, nismo stripujemo. Kako da ne mjesto? Klika. Čekaj, ovako. Evo. Sad će da stripujemo, inače malo glitchuje server. Tako da neću da ga stavim link u deskripciji, ali vi ako želite može. Super. Ovdje što ima? High caliber. To mi treba. Šta mogu ti izbaciti? Pa šta ćemo? Ovako. Sad uzmemo ovo. To nema mjesta. Onda treba mi rancher. Tako. Uzmemo još ovi probiotici i tablete. Evo kao što vidite, to je taj base raid. Neka kola ovdje i šta sve nema. I ovdje uzmemo. I rancher, pošto imamo rancher. I ovdje. Oh my god! Šta su ovi imali? Ovdje nema. Ali ću da uzem svakako scope. Čekaj, moram malo da smanjim FPS. Evo, slušaj mene. Da povećam FPS tako što ću da ugasim sve ove gluposti. Tako. I da ugasim ovo. Pošto mi to dosta odzim FPS. Sad malo bolje. Da vidite. Da mogu ovako da snimam. Znači ovo mi ne treba, sad ću ovo da uzim. Ajde, ovo ću izbaciti pošto dobijemo kitu. To sad ću ovo da izbaciti bluzak i drugo. Ne mogu da verujem da su imali ovo. Zašto neće? Da, moram da im zahvalim. Uzet ću ovo ću dropati. Tako, ajde idemo ovdje što ima. Pa ovdje imaš MLPB, to će da podaći. Gore zaključeno. Okolo. I kola su zaključene, znači skoro su ovo vidio. Ovdje su kreveti. A ništa, onda ću da... Ovo su kreveti. Neće oni moći više kući. Kad sam ja tu. Inače ljudi, vi mi pišete u komentara ako hoćete još ovakvih base raidova. Nego nemam sada
one charge-ovi detonatori pa mogu se letiti. Evo moram da idem u još ovih merdevina. Ali o tom potom. Tamo će to sve da bude za sekundu. Mislim da je zapao. Ma ne treba više razpati. Ovako. Još ljudi mi se vidimo kada ja odem kod merdevina. I evo nas ljudi, nastavljamo, znači gore nema ništa od čestova, samo ovaj avion, to jest helikopter, tako da ću to da uzem kasnije, pošto sam sad našao još jedan base tamo blizu mog kreveta, pa ću njega da raidem, pa se mi vidim. Evo ljudi, sad ću vam pokažem da je base raid, znači ovo je moj krevet, tu sam ga postavio, namjerno blizu ovog base-a, to jest base, a ja ću sada ga raidem. Evo ga. Znači vidio sam ima tamo neki čestovi. Ja sam da ima nešto dobro. Ne. Držite mi palčeve. Nešto mi se glasio, još sam ja nešto raspao. Znači izvinite što nije bilo epizoda ova 2 dana. Što nije bilo epizoda ova 2 dana, to je zato što sam imao nekih problema, ali sada to zato što nije bilo trajim 2 base raida. To nije super. Evo kako smo. Znači evo to je taj. Moj Bože, koliko čestova. Gile! Koje sve stvari ove imaju? Ne mogu da verujem. Šta sve ove imaju? Ovo su neke ulaci. Sad ću da pokušam da sve srušim. Verujem da ću uspjeti. Nešto. Nema veze. Znači ne verujem šta su ovdje imaju. Gledaj, ovo je samo metal. To meni više ne treba. Kako stava. Ovo neću zato što nema gore. Ne prvo ovo. Zato što nema posto. 0%. Koliko ovi stvari imaju? Ne mogu da vidim. Ovi skuteri, kako već skuteri. I 2 gas kante. Možda i više. Eksplozivi. Ja, i ono to je. Ne verujem. Da sam našao ovako dobro base. I pušku i municiju. Ne, ovo ja sanjam. Ne mogu da verujem. U stvari izbacit ću ovo zašto se vidi sve Ranger. Evo da vidim gdje mi je... da. Znači, šta još da izbacim? Ovo je skrapne. Ne mogu da verujem kakav base. Ovo je sigurno da su se mnogo pomučili. 100%. Epa. Hvala. Hvala, mislim tamo. Ne. Tako. Kakav bez raid. Možda ima i nešto na splatu. Ovdje još jednu tejpovi. Ovdje nisam što posto. Ne mogu da verujem šta sve ovdje imaju. Ovo su neki
Luđaci. Luđaci. Sad ću dodam home. Čekam. Oga. Ne mogu da vedem kakav base. Ovako dobar base još u životu ne stavim. Sad želim da li nešto na glavno sport. Možda mogu ovako. Da mogu da skočim. Ajde. Već ne mogu. Možemo da vidim. Možemo na glavno sport vidjeti nekih krevetama. Možda mi sam krevet. Kakav base straight. Mogu da ljudi. Sad ću ljudi. Vidimo se mi ljudi kad ja napravim merim da spot. Evo me ljudi posle nekog kratkog vremena, znači napravio sam sve što treba. Evo. Sad ih mi stavim. Ajde. Još ne boli. Možda ovako. Ne želim to puštiti. Evo. Oga. Idemo. Ne. Uš. Ovo su moji kreveti. Sad ću mi gledam i žeti. Ali ne mogu da velim kakav bezred, kako su dolo često. To mi je malo. Sad ću ovo donešti. Ne svi vidimo kako donešti. I nisu li to bilo to što se tiče ovog klipa. Like, share, subscribe za još, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!